Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kugenda mudukurikira muri mu bice bitandukanye. Munyemerere rero tuganire ku makuru akomeje kugenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'umutekano muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda akaba anashinzwe kwita ku mutekano w'abatangabuhamya no gukurikirana ko ubuhamya butangirwa i Kigali mu manza z'abaregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi ziburanishirizwa mu Bufaransa butangwa mu ibanga. Colonel Jules Chevalier yagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo kuba hari amahirwe ko ubushinjacyaha buzajurira icyemezo cyafashwe kuri Agathe Kanziga, umugore wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Bigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru b'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press bakora inkuru z'ubutabera kuri wa 18 Nzeri 2025. Colonel Chevalier yagaragaje ko kuba abacamanza mu rwego rw'iperereza ku itariki 20/25 barafashe icyemezo cyo guhagarika iperereza ku ruhare Agathe Kanziga wari umugore wa Habyarimana ashinjwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ibintu bitigeze birangira. Yagize ati ndatekereza ko bizafata amezi runaka, ariko kugira ngo mbivuge mu buryo bworoshye umukino nturarangira. Yavuze ko nubwo bimeze bityo hari imbogamizi zishingiye ku kugaragaza uruhare rwe inyuma muri jenoside, ngo kuko nyuma y'itariki ya 9 Mata umwaka w'1994 yari yamaze kugera mu Faransa. Yashimangiye ko ari inshingano z'abagenzacyaha kugaragaza ibimenyetso simusiga bigaragaza uruhare rwa Agathe Kanziga muri jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo abe yabiryozwa. Muri Gashyantare 2022 abacamanza bafashe icyemezo cyo gufunga idosiye bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yaba yaragize uruhare muri jenoside, kubera ko Kanziga yakuwe mu Rwanda tariki ya 9 Mata umwaka w'1994 hashingiwe ku itegeko rya François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa. Iperereza ku ruhare rwe ryakozwe ku minsi 3 ibanza jenoside. Ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba ku bushinjacyaha Penati yagaragaje ko iperereza kuri Kanziga ryakozwe ku bikorwa bike ku gihe gito kandi humvwa abatangabuhamya bake, risaba ko hakorwa iperereza ku bikorwa bye byo kuva ku itariki ya 1 Werurwe kugeza ku itariki ya 9 umwaka w'1994 muri Mata, imushinja ikindi cyaha cyo kugira uruhare mu mugambi wa jenoside, ariko abacamanza babitewe utwatsi. Colonel Chevalier yakomeje ashimangira ko kuva Perezida Emmanuel Macron yagera ku butegetsi bigaragara ko abakekwaho jenoside yakorewe abatutsi batagifite ubwihisho mu Bufaransa, ahubwo ko bagomba kugezwa imbere y'ubutabera bakabiryozwa mu gihe byagaragara ko ababigizemo uruhare. Kuri ubu mu Bufaransa hari kuburanishwa urubanza rwa Dr Munyemana Sostene mu bujurire, mu gihe hari n'izindi manza biteganyijwe ko zizatangira kuburanishwa mu ntangiriro za 2026. Colonel Chevalier yavuze ko kuba umuryango wa Proteze Nyirazo wifuzaga ko azashyingurwa muri Orleans ariko bikangwa byari bishingiye ku kwanga ko byashoboraga kugira ingaruka muri rubanda. Yavuze ko mu kumushyingura hari hatumiwe abantu bagera kuri 400 barimo abo mu muryango n'inshuti ze, kandi byashoboraga guteza imvururu cyangwa se umutekano muke. Ati byageze aho tubimenya ageze i Orleans uwo muntu ninde nibihishe inyuma bye byose. Ikirenzeho ikihishe inyuma cyatumye Mayor wa Orleans yanga ubwo burenganzira bwo kumushyingura yabishingiye ku mpungenge z'uko byateza umutekano muke. Ndabibutsa ko hari hateganyijwe abantu 400 abavandimwe n'inshuti ze bari batumiwe, kandi nta gushidikanya ko ibyo byari gutera umutekano muke. Kubijyanye n'amaherezo yabyo yirinze kugira icyo abivugaho. Ati iyi niyo ni indi ngingo ikomeye. Zigira Nyirazo yapfiriye mu mujyi wa Miami tariki ya 3 Kanama 2025. Umurambo we wagejejwe mu Faransa tariki ya 19 Kanama ubikwa mu gace ka Saran. Icyo gihe umuryango we wari wizeye ko uzamushyingura mu irimbi rinini rya Orleans. Ubushinjacyaha bwa RMC tariki ya 9 Nzeri 2025 bwagaragaje ko ibihugu byose by'i Burayi Bwana Kabuga Felicien yifuje kujyamo byamwanze, bityo ko kumwohereza mu Rwanda ariyo mahitamo yonyine. Ibihugu birimo Ubufaransa, Ubuholandi n'ibindi byanze kwakira Bwana Kabuga Felicien mu gihe yaba afunguwe by'agateganyo, cyane ko urukiko rwagaragaje ko adashobora kuburanisha kubera ibibazo by'uburwayi. Ku rundi ruhande abo ku ruhande rwa Kabuga banze ko yakoherezwa mu Rwanda, nubwo ubushinjacyaha bwa RMC bwasabye ko ariho yakoherezwa kuko ibindi bihugu byanze kumwakira. Colonel Chevalier yagaragaje ko Ubufaransa butamwifuza kubera uruhare rwo gutera inkunga jenoside yakorewe abatutsi. Yagize ati kuki tudashaka kumwakira nuko ntacyo dukeneye gukorana n'abantu nk'abo. Uruhare rwe ni urwo kumutera inkunga wa jenoside wakoresheje ubutunzi bwe bwose kugira ngo afashe mu bikorwa byayo, bityo rero Ubufaransa ntibushyigikira na busa ibyo bikorwa. Kuri we asanga kuba Bwana Kabuga Felicien yajya mu Bufaransa kandi adashobora kuburanishwa bishobora guteza imvururu n'umutekano muke, kandi ibyo Ubufaransa ntibubikeneye na gato nk'uko Colonel Chevalier yagiye abigarukaho.
Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka duce mu gihugu cy'u Burundi turebe amakuru akomeza kugenda havugwa, aho umwuka mubi ukomeje gututumba mu gisirikare cy'u Burundi nubwo abayobozi batarerura ngo babivuge. Bikaba bigaragara ko kuva muri 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yoherezaga abasirikare kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuva ku muto kugera ku mukuru batashwe n'ubwoba nyuma yo gutsindwa bikomeye mu rugamba rwabereye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi banze kongera kurwana, bamwe batorotse igisirikare, abandi babarirwa mu magana batabwa muri yombi bafungirwa i Bujumbura n'ahandi bashinjwa kutubahiriza amabwiriza y'ababakuriye. Inyandiko zitandukanye z'ibyemezo byafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuva tariki ya 2 Mutarama 2023 kugeza tariki 29 Kanama 2025 zigaragaza ko abofisiye barenga 30 baturutse igisirikare cy'u Burundi. Ibyo uyu mukuru w'igihugu yabishingiyeho yemeza ko batakiri abasirikare b'igihugu. Mu bofisiye baturutse igisirikare cy'u Burundi harimo abakuru 14 barimo 9 bo ku rwego rwa Colonel Nzigiyimana Pierre Claver, Lieutenant Colonel Barikore Alexis, Lieutenant Colonel Ndereye Angelus, Lieutenant Colonel Nkurunziza Willy, Lieutenant Colonel Habarugira Diomede, Lieutenant Colonel Ndikumagenge Apollinaire, Lieutenant Colonel Nahimana Dafroze, Lieutenant Colonel Ndayishimiye Jean Baptiste na Lieutenant Colonel Atungimana Philibert. Ibiro bya Perezida w'u Burundi bigaragaza ko muri abo ofisiye bo ku rwego rwa Colonel uwanyuma wakuwe mu gisirikare cy'igihugu kubera gutoroka ari Lieutenant Colonel Ndereye Angelus wari ufite nimero imurangano kuvuga matrike mu rurimi rw'igifaransa SS 0813. Ubu yakuwe ku rutonde tariki ya 11 Kamena 2025. Mukuru muri bo ni Colonel Nizigimana Pierre Claver yakuwe ku rutonde rw'igisirikare cya leta tariki ya 8 Mata 2025. We yari afite nimero imuranga matricule mu rurimi rw'igifaransa SS 0274. Abofisiye bakuru bafite ipeti rya majoro bakuwe ku rutonde rw'abasirikare b'u Burundi bazira gutoroka ni Majoro Nkengurutse Merance warukuwe tariki ya 21 Gashyantare 2025, Majoro Nkeshimana Edi Germain warukuwe tariki ya 19 Gushyingo 2024, Majoro Ndizeye Ildefonse na Majoro Ntakabanyura Eric na Majoro Ntungwanayo Alphonse wakuwemo tariki ya 13 Ukuboza 2023. Abasirikare bafite ipeti rya Captain baturutse igisirikare cy'u Burundi ni 13, mu gihe abafite rya Lieutenant baturutse bagera kuri 4 nk'uko amakuru aturuka mu bitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi akomeza kugenda abivuga. Mu nyemerere amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru, aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zabyutse zigaba ibitero by'indege ya Sukhoi 25 na drone ya CH4 ku bice byo muri teritwari ya Masisi bigenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Umuvugizi wa AFC M23 bya politiki Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iki gitero cyagabwe mu bice bituwe cyane birimo Bibwe, Chisto, Hembe, Nyange no mu bice bihana imbibi bipfiramo abasivili benshi. Ati kuri wa gatanu tariki ya 19 Nzeri 2025 leta y'iterabwoba ya Kinshasa yakoze ubwicanyi ikora ibyaha by'intambara bikomeye. Ihuriro ryayo ryarashe ku bice bituwe cyane bya Bwibwe, Chitso, Hembe no mu bindi bice bihana imbibi rikoresheje drone za CH4 n'indege za Sukhoi 25 yaje kabiri. Lawrence Kanyuka yakomeje agira ati saa 2:03 z'igitondo ikindi gitero cya drone cya CH4 cyagabwe muri Nyange no mu bindi bice bihana imbibi bitera impfu z'abasivili benshi. AFC M23 yagaragaje ko leta ya RDC ikomeje kudobya gahunda y'amahoro ya Doha, bityo ko bishimangira uburyo amahitamo yayo rukumbi ari intambara. Iri huriro ryatangaje ko mu bihe ibi bitero bikomeje hakaba hakomeje kandi itsembabwoko no gukwirakwiza imvugo zibiba urwango cyane cyane muri teritwari ya Uvira rifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurinda abaturage binyuze mu gusenyera ikibi aho gituruka. Umunyamabanga wa AFC 23 Benjamin Bonima yagize ati mu bwibone Kinshasa yarenze ku gahenge itashakaga gusinya byashobotse kubera igitutu bwana Boros yashyize kuri leta ya Kinshasa. Ubu ihuriro rigamije ikibi ryahisemo gushoza intambara AFC 23 izirwanaho gitwari bigizwemo uruhare na leta ya Katari na leta ya RDC na AFC 23 byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano muri Mata 2025 byashimangira tariki ya 19 Nyakanga ubwo byashyiraga umukono ku mahame abiganisha ku masezerano y'amahoro. Gusa imirwano ntiyahagaze kuko ihuriro ry'abazarendo rishyigikiwe na leta ya RDC ryakomeje kugaba ibitero ku birindiro bya AFC 23 no ku basivili mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo.